pistol bang, ayo takut bang, kita kabar aja nih bang, ya kabarnya bang. Lu diem dulu, jangan gerak terus ditembak lu. Aduh, gue takut nih tadi tembak. Aduh, jangan ditembak, jangan ditembak, jangan ditembak, aduh. Lah, tuh orang ditembak, emang salah dia kenapa ya? Aduh, gue jadi takut nih. Yuk kabur. Bang, lo mendingan diem deh bang, daripada ditembak terbang bang, lu jangan ngomong bang, diem aja bang. Aduh, tuh mulai tembakan tuh, aduh, tolong. Bersedabar. Bang, abang lihat deh tuh bang, kok mereka pada ditembakin sih bang? Aduh, ayo kok jadi takut sih bang? Ayo bang, ayo kita kabur bang, yuk. Ayo takut ditembak bang, ayo kita kabur bang. Tuh, kita udah mau ditembak tuh bang. Bang, ayo bang, kabur bang, kabur. Yuk kita kabur yuk. Ya 1, 2, 3 kita kabur yuk. Kabur. No. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman.